Çorapçılığı bıyılgı kıstıkka kiriga kahaystawalarga ulus ötütten süyühü sılga bir ahılgar kömön holunna kahaystawalar kıstığı kaydaq belemnaq körsöllerin Anna Simenova biliste. Çorapçılığı setinni 2 gününağı turgunan hülbe üst dahınca 900 ınaq süyühü sülbe üst dahınca 400 sılgı var diyen belirtener. Biligin masabaz da boyu süründen çorapçı kooperatif hıtarabil bollağına nehelekterinden emiye uboynay plaşatkaları deriyevlete barar. Kıstıkka kiriga ügüs kahaystava ebi ot atılı harbalanna. Katılı neheleger 4 sılağıta klasternay programmadan fermerske kahaystava terimmet Людмила Романова быйыл 4 hette töbeni kıstatar goңostor. Доқотун боллана хүрбе алта тонна үтү тонна хөттө сети туттаран олоробун. Оттур се маяк болан эбетин кураннан быйыл отун от алтонер бырыганын аттан олоробун. Эби отучча тоннан атласпытым, гынан баран онкаут тийбет. Онан эби көрдү олоробун. Быйыл улуу сүрдүнен барда 36 тыгынча 900 тонна ототтонно. Ол эветер бу булантан 9-2 хылай алта бырыгынынылар. Онон эби каңластан жокускайттан кебейттен от атылыхарга көһелендилер. Кахайстыларга улуу сөттүттен көмө оңохулунна. Билигин устук кыстыгынан улус бюджеттен качы көрөн 206 тонна зернофраш алыбыт качыкаттан. Эти барта туханна кахайстыларга туханна нехленне барта төңөтүлден битте. Аны билигин булланы элбэх кылгылах элбэх накта кайстууларга анал программа урахжабыт перевезной зернофураж онна комбикорумга. Бу курдук эби ахлыгынан эби отунан качын кыстыкка сүйүхү дөбөтүн аксанын энчереппет тугугар сетимне оле барар. Анна Сменова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете, Чурапчы.